What is the meaning of scam? Ni scam ni rile kule ka tsumeri le. Munhu ari jonile kule le. Try to understand. Bona phumisa kwini vanhu vako. Tile kwini ka Gaza. Gaza yo njenge ya hala na hala impfura. Xana ku nga va ku ri tisu kumbe ku nga va ku ri mavunwa leswi va swi vulaka. A hi titweleni hi ta hina tindlela. Naxona ximpoteli xi nga sungula ku scam vanhu swi tikomba hi two-pot system. A yi ta tiphina phela hi ya two-pot. A yi ta xitiphinile. Sekretari wa hina xitolotelo njhani? What is the meaning of scam? Ni scam ni rile kule ka tsumeri le. Munhu ari jonile kule le. Try to understand. Bona phumisa kwini vanhu vako. Nkuna. Angantoloveli Gavaza angantoloveli. Another feelings ta yena. Another feelings ta yena. Areti valava abaningi sako va nga swi buva. Hayi mina another feelings ta Gavaza angantoloveli me. Ni kombela u ni yingisela sweswi. Ku vulavula mina Mr. Right. Wasi ku pfumala vanhu vo fana vo khandziya va chika. Angantoloveli Gavaza me. Angantoloveli. And mina ani sindzisangi munhu ku ani pfuni. Try to understand that way. Ani sindzisangi munhu. Ni lo purisiwa kamera va gwile kaka hokwala ni nani hey vakungu hata makungu ante xikolokolo sweswi ni nga khoma tlhari leriwani endlani mihlengo Gaza a yi ni twi kahle Gaza a ni khomelangi munhu tlhari meni hawu hey loko no la ku pfumelela ni kukuvana swiphova va Gavaza swi vulavula ku rhandza laha a nga ni toloveli Gavaza me toloveli na swin'wana wena ndzi tshama ni gangisana na yehe a siku na rin'we ena matimba muni na allowance muni ya ku teka statement xa mina a ku xi aka social media hi mani ena allowance muni ena allowance muni a nga ni toloveli me hawu Ni nga vulavula Nkuna. mi nga vulavula You just mentioned something that is you are making a serious allegation through Gavaza because you don't have a right for uta in social media uta Gavaza. naye a nga na rights ya vulavula leswi a nga vulavula swona naye a nga na rights hinkwenu na timfanelo draw hayi a reporta na mene a reporta tihlangana case I don't have a problem hinkwenu na timfanelo a ku na vuhemba leswiketi he a fanaka a tekeriwa nhlokweni case to case draw hayi a pota na mene ya pota Mara why u vulavula swona munhu loyi a nga ku pfuna why loko wa ha teka mali ya yena u nga vulanga swa Gavaza mali lawa a ni yi lavi ya red room Gavaza mali yo sungula mi n'wi vutisa ku a yi humesa hi mhaka yini Gavaza mali yo sungula ya 5 Hi phela swa rivala swi heli. Hayi ku na yi diri makala yi tisiwa makala hikwalaho ka Gavaza loko a humesa xitatimende xa yona xa le bangini. A nga va endli xihoxo mara fa nga xi humesangi xitatimende a fa nga xi humesangi a swi yi tikomba yi dyi makala swinene hikokwalaho ka ku xitatimende xa yona xi humesiwa ka social media a xi kombeta vanhu. Hayi swa misava swi heli phela. I know ku ri va ni ndle yini ene na sweswi va hanya amahlweni va ni endla ntsena vo swi ndla va ri kule na mina because ni tsemenzelekani a ni miti ya vona na mehe aka ka mehe a ni va lavi se munhu a nga mexini timhaka ta ku tirhi vanhu va ka mugongoma a ni va lavi na ha vula na swona sweswi ku a ni va lavi na le mucatwini a ni va lavi loyi a nga ta ku ntsemi ni beyila ku nga la nga ta ni pota kona na wa tiborisa a wu tini ni va byerini ni ku a ni va lavi na vanhu va ka mugongoma Okay, but plan. tsemi ni beyila ene loko ku ri munhu a nga tshembi ne a ri wa ka mugongoma a ngo chakala a ta hi siku lero tlhatlha beyila a nga tshembi Nang pai beyila nga tshembi nang tsema la i beyila Ani minim le ka ka mele ya matiba anta ku le ka ka me ya amta ku an ga chapsi u ba fana le ka ka mele bona kungula ti konweni ha mara i ri vanhu va ka a ti konweni ni nge siki gungula ri kutwa you will be in trouble nga polo bunza sana ku ze ku imabhada ne le ku ze isuka nyimpi ya mina na yena munhu yaloyo yi ta koti masocha ku patata hi ti fly munhu njanga i koti loko xi ni ku anxilava I know ku ri vanhu va ka mugongoma va ndle yini vanhu va ka mugongoma a va ni navelelaki there is a lot of loko no mi hlamusela mi ta kota ku swi twisisa ku ni twa ku vava a va zanga va nga ni sasa vanhu va ka mugongoma mi nga ni tshileti kusuhana vo anxilava ene mi nga ta holova na mehe vanhu va ka mugongoma se believe
mi nga foki mi peta rito mi ngongoma ase bit na mkombela mi nga temta kandzela timfanelo ta mela la ka panel ya mina hayi va khomele loko ni nga xilavi a ni xilavi ya khomelani manager Mr Nkuna hi vulavula hi vona va tlhengula kunene phela panel ya mehe leyi ene a ni rabeleli munhu la tsana vanhu va pfuka va dyamuka la ya Mr Nkuna mata ni lava ku khota ngopfu ka so leswi nga endliwa hi manager plan na vona va khunguvanyisa Nkuna swinene laha Nkuna nga teka na xiboho xa ku va susa ka panel ya yena ya Gavaza na yona ku nga va ku nga ri na yin'wana ndlela ya ku solva mhaka leyiwani phela Nkuna ya tikombisa ku laha yi kwatile swinene loko yi za yi hlongona na manager ka panel ya yona a hi twini leswi manager swin'wana a va swi vona Imeta manager Kimeta yi hlamula manager ya Nkuna. Amshoko na baby, amshoko kuna mina. Kimeta manager veka ni baby ka big screen manager baby va hlamula. Manager baby wa ngeni ka big screen. Manager phela ni va vutisa. So mana ta vutisa na swi tiva ku maybe van'wana va ta swi record va swi vula so manager ta vutisa ku swi tikomba nga ku imani na van'wanyani ne kunyuka xinela botolo lani va nghena ivi va ta ni pfuna ku hlamula wa tika swilo leswi le ku tikeni ku dyiwe ti-40,000 40,000 ya vanhu. ya Mr Right mo endla sweswo mani Yeah, man. Mr Right I ri teka Maluleke. Manager ule ku tikeni ka Gavaza manager ina hi lava ti-wheelchair vanhu va ya pfunika wa tiva okay mo mini veka just 30 seconds va ngeza va yimelela va nghene loko hi pfuna nkarhi wun'wana a wu pfunela ku pfuna munhu hi pfunela ku cinca situation ku ri munhu yaloyi a nga ka situation yaleyo vutomi bya swi olova but swi tikomba ingaku we are too much sympathetic into a point ya ku sweswi hola ta pfuna leswi a swi endlekaku i grant phela mudende loko u za u denda u ta udenda u za u ya hafu so mali xana ta vutisa xona ni ta vutisa ku where is the progress because I remember putting 200 at the first place leswi komba ku vana mi lo lova loko mi lovisa ni xava voucher mi lo ni khoma bolo ni xava ti-wheelchair sweswiwani na mabokisi mo tala lama timpahla ta khale na letintshwa ni pfunapfuna ti-account just for ku ri loko vana ya teka ti-account na teka swipahlapahla sweswiya swa ti-newborn cause swo swi nga chipi hi kota ku pfuna vanhu laha a hi hlangana na swo tala minkarhi mo tala na vanhu vo fika 4 va nga la ka panel a hi hlangana hi ku pfuna so progress aka timhaka ta ku mi nga ta yi tiva and the reason why la ku yi tiva is because of I was involved in the first place just that I didn't go na follow up ya kona just because of ku holoviwa Kimeta manager va ku hlamula kwala tlhelo ka wena na xona ne a ni ta tsakela ku na pfuna a vitaniwa tata account because mali yo tala yi misale ndhawu A nga vitaniwi ngopfu philani dolari ku tengeni nkarhi dyambu hinkwaro ene swi endleka loko a ta la mi tlhe mi n'wi nyika yin'wana mali boti luya u kahle hi ririmi problem i yin'we i ku Nkuna u fikela ngopfu ka vavasati philani tolo a fikelene le vavanuneni a nga hi nyikeriwi nchumu sweswi i hlamusele ngopfu i dye ngopfu mali yo tala ya vanhu Va kona mara a ni ta ku mandla ma milinova hi ku papa u na ririmi loko nghena la political mi nga hlula hinkwaswo mu nyika ma n'wi tiva ku na mina about Ben I'm twisted I think it's n'hweti leyi nga ndaka ni fange ni n'wi byela ku va nga hlangana va hlangana ku ta va ra nyipekulu into a point ya ku sweswiwani case va n'wi pfuleli nchavi aka ti-walks va ya ka ti-walks va ta lava attention hi nhlamba aka that attention then it goes down entry va lava ku twela vusiwana and vo tala va hina va swi kota ku hanana because we always give na me ta tirhisana na yena because it's not honest on aka vona hi voxe vona lexi va nga ta xi endla na tala sweswiwani va ta va endla video va kha ni hlamuseka mavonelo ma mina va ni rhuketela ivi swi tlhela ku rhuketeliwa mina mara na swi ta ku ni ta ni nga ri nexe ta rhuketeliwa hi tele because i tiyisi no va pfumeleleni because manager philani sorry ku nghena no n'wina tolo lwa ka life leyi hi minkarhi ya sona vuyeni va kombisa xikombiso hi wena ni ku
manager Philani loko mi n'wi nyiketa ti-wheelchair i mi endlela ti-video ene se xitori lexi xa khomana the very same people lava va hlavelela swi sweswo ku ri ku na a khomisiwa hi lava nga ha va dya na yena because a va swi tiva ku loko yo khoma hina va nge la khasi i vo mani lava nga dya na ku na mhaka yin'wana leyi salelaku ndzhaku hi bot plan a fanele va mi hlamuseta yona am sure mali mi nga heleli mi humesi n'wini swi twa kahle ku vi ku ri ku man'wani va ku ta ka mati ku na baki yena bayibayi ni vula yena Philani bayibayi a ni fanele mi hlamuseta ku mali leyi se bebi yi nga huma na botolo rana muku ya ka mati hi baki mali na mali yo yi fambi yi va na vula phela a vala ku twa ku Bennett phela hina ku bayibayi na baki lo byeriwa hi byeriwa Nkuna ku papantsongo va na baki a yi dyi mali ya vanhu hina ene mi nge vati yo lava ka tshama ni hlengela mali ya Cape Town mali phela ni yi dyeli mali mina ni xava wheelchair yo kuma 6,000 a ni xava wheelchair 2,000 rand Impela Gaza yi ta dlayana Gaza yi nga dlayani ku